keteng jangan isan milian mauri. Kublai pi baro nga Sherilyn Khangwa. Kublai pi baro nga day walbon masong. Kublai pi baro ka keteng jangan ka day Jessica Kurba. Layo pi baro mga iaba ng klaw. Tinga don hang ni ban pintip syapi. Di bahag kat way tarik manay bakat azab pulai. Kan sedang ke way ke music video ban pelai kita ke bala keteng MR.SHILLONG. MR.SHILLONG yang aki on. Kita sama kibejanya nado bertai hadu social media. Yakani ka music video on sa release no haka katway tarik menta ubnay December R.W. Apulay ha YouTube channel RW.PRODUCTION. Ini kejinwai kedai do kejinwai syat bat lahi kai syat do ini dai ba rikines disiat. Ki artist ki bashim benta ha ka di ka music video na kalyang shinrang ki longi arman this year. Iwan nang box in li but ime bantay pingro. But na kalyang gikintai ba ki long mga Jessica Kurba. I Daisy mau play. Kita sama kibejanya nado bertai hadu social media. Berkumcur ini aktris ibadan hajan cunga ide Sherilyn Khangwa. Bat kumjuru kidan ki artis kum isan milian mauri I meda Arisha bat I aba nong klaw. Bat kidan ro kiwe dia. Kita sama kibejanya nado bertai hadu social media. Tingi kerpat ipi kipat ba baro basubha sa ay ka JINGKYRSHAN ka bapura yakani ka music video. Ti nak kalian kecongi, ti ngi kerpat pi baro ki baju episode na ban pet ye ki film khasi, ti under release yakan di kecing ruai ka bakar tengka MR.SHILLONG ngobha. Share, like and subscribe. Bada comments ro kumjuru. Te kumta nga kerpat de pri bapini ai kiti ke diam kiti kaman naga ba pi ara ban share ban like ban subscribe nang da pi share haki WhatsApp ki jong pi ki Instagram ki jong pi sha ki padlok ki ba pi aso e de lin ba ka jing ai JINGKYRSHAN ki jong pi sia ni bumi sala ban le ba ban nang pumi video shushu. Te yakani ka video an sa palai haka RW.PRODUCTION haka kuasan beje limit. Te tangkat tahi ngam dan kitin ite nga ai kublay advance Christmas but advance New Year pi baro. Na kalyang jangan nga kerpare ti parlok para jor ki ba basmo bhaw anda kalami ikne ka music video ha ka katway tarik menta ubnay pinyarap nang ban share like and subscribe ki parlok para jor jong pi ki bahasan jong pi ki baju sunat ban pet bat sangap ya ki jingwai kasi lingba da ka jingarap jong pi ngir ng sanang la man kiyo sya prang ng sanang ala ro ban wanra shushu ya ki jingwai ki music video ki ba pher ki ba pikhan ki ba pin kam so tanan shushu ti tangkini kintin hi da ka ba buram ni fi ro kublai shibun Kublay shibun. Play shibun. Kublai shibun. Kublai shibun. MR.SHILLONG yang aki on. Kita sama kibejanya nado bertai hadu social media.